Aski kipan takditaki kun kamas kaptasa hi chur takar futbol toketa kamya te inakawut hi Masuroh Primera División de Bolivia, torneo clausura yanta un pusia anata inakaut Hawaii. Guavira tamak mago chusero Universitario de Vinto Tamara tipawai. Sapagol David Zobel supau pescatun kasoktan kataru chantawai. Ukamasin Guavira tamak kim satun kapeskan puntunisa peskai cakan kewa. Ukat Universitario de Vinto Tamak tun kasoktan puntum keparasa kepa cakan kaskakiwa. Ukamalaki Universitario de Sukurtamak Kim Sagol Mayer always di taman patip hayasiwayi. Nias nadir golak Universitario de Sukurtamataki Uprinha. Kunatek Daniel Calero Hupau Tun Kasuktan Katar Gol Chantawayi. Ukan virus always di tamatakeh Gustavo Cristaldo Hupau Kim Satun Kapeskan Katar Gol Chantawayi Raki. Pair Pacan Marcos Riquelme Hupau Pair Gol always di tamatak Pakal Tun Kamayan Katar Chantawayi. Ukat liatun tungka katat Kim Sakatam Pepatarok Adrian Rodriguez Hupau always di tamatak Kim Sir Gol Chantawayi. Uka masin Universitario de Sukutamah patung kapayan puntum kaparasak tungka kimsir cakang kiwa. Ukat always di tamah positung kim sakalkon puntunisak pair cakang kiwa. Blooming tamam soyal pari tamam pek cusa rupup tau yaphe. Uka masin blooming tamah patung ka kimsan puntunisak tungkir cakang kiwa. Ukat zoyal pari tamah patung kapayan puntunisak tungka pair cakang kiwa. Ukat 10 conger tamak pusi golaro Bolivar tamam purap tawai. Nadir golak 10 conger tamak takiu puriwai. Kunatak Ismail Benegas supau Kim Satun kapayan Qatar gol tawai. Ukat Kim Satun kaliatungkan katarok Michael Ortega hupau penelat pair gol cantanha. Ukarok peskatun kasoktan katarok Saul Torres hupau Kim Sir gol 10 conger tamak taku cantanha. Ukan biru soktatun katarok Patricio Rodriguez hupau nadir gol Bolivar tamak taku cantanha. Ukarok Gabriel Villamil hupau Kim Sakaltun kapakal gol Qatar pair gol cantanha. Ya tung kakatarok Cesar Martin supau kim cirkol Bolivia tamatak cantawai he. Ukat ya tung kakatat kim sakal katam ya tatarok Patricio Rodriguez supau pusir gol Bolivia tamatak cantan ha. Ukami pans ya tung kakatat pak atam ya tatarok Enrique Triveri hupau dia cong tamatak penalat pusir gol cantawai raki. Ukamasin khtias cong tamak peskatung kapuntunisah nairi cakangkas kakiwa. Ukat Bolivia tamak pusitung kapakakung puntunisah kim sir cakang kiwa. Si churu te game sana tamina kawit hi Oriente Petrolero tamak Independiente Petrolero tamampi Ramon Tawichi Aguilera anatan uyun game sa haipura nataskani. Ukat sokta haiput tum kapiskan katerok Aurora tamak Real Santa Cruz tamampi au Felix Capriles anatan uyun nataskani. Uka malaki Real tomaya tamak Wilstermann tamam cuarto centenario anatan uyun game sakal karumara nataskani. PSG tamak yatir tamanak kamanaki yakep anatininak hansum unkatapkan petakeh redes social sukan kari kuentanak instayan sasau media part tamak yati. Ukan Kylian Mbappe huparu nias hanwal unkatan petak wal yanap han siwa. Ukah kuna pacati akan natirih PSG tamak han wiltat kontrat kan ukan sarakiwa. Ukan virus PSG tamak media part taman yati awipah ariu sarakiwa. UEFA Champions League yang tawin masuruh Napoli, Brujas ukat Bayern Munich tamampi octavos de final ukar pur habhe. Nias waruruh Manchester City tamam Real Madrid tamapeh ukar pur hab halakinwa. Uka masin haka yang tawin peska tamanaka octavos de final ukar pur habhe. Masuruh Europa token UEFA Champions League yang tawin wal hatamanaka wanat awiyabhe. Niasa taman Napoli tamak pusi gol payeru Ajax tamara tipawai. Napoli tamtakeh Irving Lozano, Giacomo Raspadori, Kevice Kvaratskhelia, ukat Victor Osimhen panaka kolanaku chantawiyabhe. Ajax tamtakeh David Klaassen, ukat Steven Bergwijn panaka kolanaku chantawiyabhe. Ukamaraki Rangers tamak pakak gol mayer Liverpool tamak patipayasiwayi. Rangers tamtakeh Scott Arfield hupau sapa gol chantawai. Ukat Liverpool tamtakeh Mohamed Salah hupah kim sa gol chantawai. Roberto Firmino hupah pa gol chantawai. Ukat Darwin Núñez hupah Harvey Elliott hupah peh ma gol sa pemain chantawayabhe. Uka masin akatamanah Napoli tamak tungka payan puntunewa. Liverpool tamak yatungka puntuni. Ajax tamak kim sa puntuni. Ukat Rangers tamak haniu ma puntuni kisa. Be taman Atletico de Madrid tamak cusa raw Brujas taman purap tawai. Uka markiu Bayer Leverkusen tamak kim sa gol cusar Porto taman patip hayasiwai. Mekti taremi hupah pagol penalatu cantawai. Ukat Wenderson Galeno hupah magol cantawai raki. Uka masin taman Brujas tamak tungka puntuniwa. Porto tamak softa puntuni. Atletico de Madrid tamak pusi puntuni. Ukat Bayer Leverkusen tamak kim sa puntuniwa.
Se taman Victoria Pilsen tamak pusi gol payaro Bayern Munich taman patip khasi wai Victoria Pilsen taman takek Adam Vikanova ukat Young Climate kupanaka gol naku chanta yapkhe Bayern Munich taman takek Leon Goretzka kupak pagol chanta wai ukat Sadio Mane kupam Thomas Müller kupam pek sapa main magol chanta yapkhe Akapat pa taman Barcelona tamak kim sa golaro Inter de Milan taman purap tawai Barcelona taman takek Robert Lewandowski kupak pagol chanta wai ukat Ousmane Dembele kupak magol raku chanta wai Inter de Milan taman takek Nicola Varela, Lautaro Martinez, ukat Zobin Gosens kupanaka wala naku chanta yapre. Ukam ipan ka taman Bayern Munich tamak tung kapayan punto niwa. Inter de Milan tamak pakal punto ni, Barcelona tamak pusi punto ni, ukat Victoria Pilsen tamak Hanma punto niwa. De tamak Tottenham tamak kim sagol payarwa Eintracht Frankfurt taman tipawai. Tottenham taman takek Heung-min Son kupak pagol chantawai. Ukat Harry Kane kupak magol penalatu chantawai raki. Eintracht Frankfurt taman takek Taichi Kamado ukat Farid Alidou kupanaka wala naku chantawai yapkhe. Ukat Sporting de Lisboa tamak pagol chusero Olympique Marseille taman patip khayasiwahi. Mateo Guendouzi ukat Alexis Sanchez kupanaka wala naku chantawai yapkhe. Uka masin ka taman Tottenham tamak pakal punto niwa. Olympique Marseille taman Sporting de Lisboa taman pek chokta punto ni pkhewa. Ukat Eintracht Frankfurt tamak pusi punto niwa. Hicha hipo UEFA Europa League yan tawin wala ka na tawin nakawuti. Aka na tawin nakak chikarut pustun kapiskan kataru kal taphani. Aka mani wana tawin nakak unyakip taphanyani. Uka malaki uhicha hipo UEFA Conference League yan tawin wala ka na tawin nakak utharaki. Aka na tawin nakak chikarut pustun kapiskan kataru raki ukal taphani. Aka mani wana tawin nakak unyakip tapharaki nyani. Uka kiu hilat kujakanaka ya korkama ma hach aruntawi ta kenitaki.